Startové kategorie. Tohle jsou a pojďme všichni trošku se ozvat. BDS Academy! Vážení priatelia, dúfam, že sledujete Facebook a náš veľký odkaz pre všetkých streetových tanečníkov. Teď nechápame, čo sa deje, ale sme improvizátori, toto je hip-hop. A tak to nejak vyzerá freestyle, keď tancuješ. Daj mu ruky hore, keď ma počuješ, daj mu ruky hore, to je hip-hop. Freestyle beat. Hip-hop. Step here. Routine. Drop it up. Here. Yo. Vymám strach z mikrofónu, rešpektuj moju zónu, lebo ja te nutím k tomu. Šerím mi spolu novu, ktoré práve počuješ. Hoď zdarmo pičuješ, že do menu skokým si svoje nohy do toho pána domuješ. Tak za čo bojuješ sa na fontáne pozi z krku. Keď zapojíš to mikrofón, som tu ani titu. Ale chlapci z bytu, po 20 bytu. Slovensku reč podobe nášho slova ani šitu. Ruky hore, daj keď cítiš tento hip-hop. Ruky hore, daj keď cítiš hip-hop so mnou. Ruky hore, daj keď cítiš tento hip-hop. BDS, yeah. Toto je hip-hop. Yeah. Samozrejme náš tanec nekončí, ale len začína. A ty už tušíš, čo prichádza. Yeah, house dance. D.O. house. Yeah. Neboj sa použiť ruky a tlieskať do rytmu. BDS Academy pre teba. House dance. Yeah. Ah. Yeah. For happy. Ah. House. Ha. Yeah. Stalking line. Yeah. House dance. Ah. Routine. House. Toto je ty. Báka. Vahe. A samozrejme ty. Páči sa ti to, tak sa ozvi. Tak sa ozvi. Ešte není konec. Cítiš? Toto je fun. Vítej doma. Keď máš rád vlog, tak zatlískaj. Keď máš rád vlog, tak zatlískaj. Keď máš rád vlog, tak nechaj ruky hore, pretože to spíra krúsilo. Yeah. Legendary style. Come on, brat, ah. Prepare, ah. Routine. Fahemir. Ah. Creativity. Toto je pop. Ah.
Pozri sa na to, chlapci, takhle to vypadá, když se to obsou BDS Academy. Ono fantastico.